Yang bine pupnamokpu sarachana sarman impact news gi manungna taram loksari. Gase manung ni topic se when authority fails to identify miscreants haibasudane madudi Manipur se tawgi di thodu wathok yam thokpa adagi masak khangdaba singna attack chatharame masak khangdaba singna bong lam jalangme halamme kaiba yam thokpa aduga handak sina mu khara mu khangen hengre handaki maroina 3rd May 2023 aduga hoji phawbugi oina thokepse tukutik thokre karino se tum chamam nara leba aduga kaimkanda social media se su sum pang liselak banina praja singdudi khamthengna chamam hanba adwai du rongani ain khanbada internet ka kari ga down adi internet che yan da da thingre tam yam kuina thamgi bai kari gi tang khar leikiba aduga hojik sina chungasi hapta muki sum train ma ka khangal ga yengkanda maroina ngasi gi budi naran china gi area da leiba IRB gi campus ni achobu campus ni aduga baduru CRPF su attest ho leiba adugumba campus to the maruina precisely haitare particularly CRPF came to the bomb nomai apha makhangi nomai caption ba attack chatharakpa madai to the CRPF ki officer ani siba aduga ani mana suon bagi kari phim dune adagi ngasi dagi mukitang nong nini humni gumba chakhalaka yengkanda national highway number 2 Imphal Dimapur lambita Sapramanya dagina akhoi morbung baugi swai kita lambi marakta leiba thong ama bom ahum pokhain bani bom pokhain matungda thong do heavy vehicle singkari sing chat yarakta aduna maram orakanda diversion piraga kariga chatpai phiam dune swai da chapchana thokdok ani khak se na mingba jabani ko aduga ai ngai haijabuduni thokdok athok mayam lei madudi masak khangdaba sing ri chatharamba aduga authority maroina law enforcing agency very precisely saigi police ki kari gi side tagi chapchana sina tobani haibagi pose swai si haidabra maram orakanda chamam nan magi area aduga karigumba kanda chamam naringi marak tuda civil society organization hagadra student body sing kari singi side tagi amuk si amuk thokchalakanda amuk oiram gadrane oiram oidrane oithokpa ya kamaina bu oibajano ka haiba khana ningai obo monga khanba ya bo phim da mu si thokchalakpa singi kari phim de customer morakanda ngasi gi topic si when authority fails to identify miscreants haibs number morakanda chamam na basi chamam na bana muk chamam modan nan bai phim duni no ma swai da kumna khana jara patan jani longji verification singi ai gi yet thang bari basi Dr. Yumnam Premananda, Head of Law Department, Manipur University, ne Oja Premandu Taram Nokchari. Adu Oja Premandagi, Ui the LinkedIn video say Hong Kong movie, senior journalist, ne, a Tamu Taram Nokchari, the Tamu Uida, I can hate the Tangu military, P. Soramani, retired IPS, Amasung socio political commentator, ne, I was also on Taram Nokchari. Just on Amani Marona, I know Tamjariba, Tropoma, Zana Tab, the Karenamo, I could the Dishwagi law enforcing agency. Adagi police ki SP sene SP ne kui lebire me adu sudum kohima Nagaland sudum sorona khoi gi simaka manatra su Nagaland sudum lalhobu kari gi rang sung lerakpa adu ai kui ne posting tal nei bira mina swai sedum choropom khangam dong wale maruina thokdok thokpa se thokdok thokra matungda praja da su adu ai area du bu sigumba kanglup na haijallaga tawba ngamang badrane kaina chamam naringai da Kanagumba student organization oiro civil society organization na oiro adoi du da moina tobani ka haiba aduga mu akhoi gi jati sibu mixat thina na ba hona bani ka haiba gi kari gi phibam leiba singse aina swaida question mu et tawjani sina law enforcing agency singchina chap chana madugi attack tu sina tobani phaba punbudun kon lakcha chanuko chap chana sina tobani haiba gi maming matha organization sing kari sing puthokpa ngamdabsina maram orakanda sigumbase kharaga mohena ohelakpra sine phibamse la sunam yembio masidi kanana tawito this is very crystal clear ne to me insurgency prone area the 65 years I nahauri the lady thap tawdri mamang digi asumaina naga insurgency ki makan ki history says Sum Torpatan Jada public the awaba piba Adigi Chan Takna Porta Thingba Kotpa Amadi Lepa ki Mangna Rabatoba Kotpa Highway minimum or accidentally on a Tokum Tawi. Canavase Naga insurgency ki Makoyishina, insurgency and terroristic canavasina.
insurgents mayam gi sina makoi gi mass movement, mass people gi support jaudrabadi, the insurgency movement cannot achieve successful. Terrorists singshira mi manga tara moi pull kariguma cause amada issue amada world message pige that they are existing or they can do it. Have wakando puhunbay tamangta they come and they just terrorize for the time being. Chakrami adun kenabase adu Manipur police ta ai haijaroi blame se tore Manipur police ki investigating officer makoi shoi dana makoi haiba yadaba or ibadi di moina case diary iba or amama ibadi shoi dana moi madamoi indicate tormgani adu Manipur the thoi every incident as on today since last 11 months ki manung de thoi punama se mang taliba punamak Hutna riba, Kone riba, Thong Tagaiba, Mi Veta Hatopa, Guli Kapa Hatopa, Migi Jumda Chang Hatopa, Kotopa Punamak Ase. Is there any doubt that the God has come down or the Lucifer has come down from the heaven? There is only one particular group. They are called Chin Kuki Jo. There should not be a room of doubt that some other, who can come? Nobody can come except this particular community. I'm sorry, a community pannaharis upay directraba. There is a called Chin Kuki Jo. Makoina loin tobangakta ni Manipur tholi punamase. Maramdi Nagagi group kadon se taurai, Meitei group kadon se taurai, other community, akoni community wise ta koni chatte. We people, we Manipuri people, we go along with other 34 community. That is called Manipur. Haji Chin Kuki Jo Sinjina Tores and a complete whole community Punamak se chap Manakarga. Toiba incident Punamak, every clue, every incident Punamak. This is the Chin Kuki Jo, particular this group na Loina Toba. They are wholeheartedly supported by the local people. Manamdi Makoi main aim and object is to achieve an independent or semi-independent or so-called the separate state or the union territory. Talakpan and Makoi chap money given. Other than Mase investigation, there should not be any problem from the Manipur police. Mase established over there. Kanala to Gudeki in their own place. Kanasa at this point, people are not cultured. People are advanced. Even Naga insurgency, they have also learned. 60, 70 years long, India government, why not let us have a discussion bilateral? That time has come now, and that's why we are peaceful. There is no dirt of any kind of doubt or suspicions rather than the Chin Kuki Jo Manipur the Mang Naba Tang Mang Tak Tan Batauri Punamasi. This is the only organization, this is the only particularly this community Karisana Tahunmangatani Aduna. There cannot be any questions. Everybody knows it. The Tori Punamase Manipuri Akai Bungatani, Makoiskana Bapangoi, Akoi Mangani. Very high profile, a lot of bureaucrats, lot of top ranking police officers, lot of Indian Foreign Service, IAS and IS, then again any other allied service, Mayam, Luna Lady, DGP, 2GP, IS Chip Second, Mayam, Lena, Toriba Sing Shibu Amatan Shim Tang, Torisi, high consolation or Amatang, Maya the lecturer, intermediate Oina. Nobody has come forward till now. Okay. The Lu Bomley, the Manipuri context, the Young Paruna hide this issue, a kind of politics name issue on a Sigi Porum labor. Aduga war, see a quick land, Namaton Ribinina, either according to Shui, propaganda, see Yauda Nakalamana. Any land over see propaganda department lane never go. I don't know. Nasai Quina National newspaper, the top newspaper, the Tiana, Haujiki, share POK officer, any later on spot. A taxi, Quigi, Nongalam died, Nongalam died. My direct a taxi, Pung Baru Makai, never. AM Budi, a thousand mummy matamina. I got a taxi, boom, no surini, or the indiscriminate firing, I don't know.
वार कई दबक मी तुम नोमी कापनदबनीदा गसाई मागी महाभारत रामायण की वा नतब तुमिंगाई एटेक से तौनदबने कॉम्बेट सिंसी अदुम कापनबगसु काइदे दो खतंग कनो खरा मागी प्रिपरेशन में चंगमने वार सेक्टर तुमिंगाई नोमी कापसनगुम्बा अगे मिगी प्राइवेट लाइफ तौ कनो तौरिंगाई कापसनबिबगुम्बा सुबसी यादबने दो एनीवे कापतना हाले अदा कानाना तौबनो मिसक्रिएंट काइसिदि खरा चम्मेको सिदि समजमने लो थुगाइबा अखोइगी इसम चम्बा मिसिंदु वानेबको अदुगा मिसक्रिएंट मति सिदगी खतंग हेले अखोइदा तौरिसि सिदि मोइसि अखोइगी नार्को टेररिस्ट का हाइदगसु मोइसिदि काइनो मिलिटेंट टेररिस्ट कांगुनी सिदि अन सिदि भेरी डेंजरस ट्रेनी ममांगैदा असेंगबदि सि अखोइना थाइनादगी दुम लेरबनि सिगि ट्रेन थाइनादि हंदकी थाखरसे अखोइ मे 3 के हौरक पसिगा लोइना मै लेनबनि अदुगा कनोदु मोरेदे तौरखिबदो अक्टोबर तांग 9 को ममांग सहीगी अखोइ एसडीपीओ आनंद हाटखिबदो अदुसु अचौबा कनोनेबा कॉन्स्पिरेसी अमनेबा offense against the state haidune waging war haidune khoi chamjam lon da haragana international law da haga aggression ni aduga india gi authority de manipur gi state authority challenge ni moi tawise akhoi tawgi ko hat ki ko akhoi mat kai do ngam ki na walo bi de akhoi tawung tawge kaim kan da nongmai noi sdpo hat pi gi haine police ki sdpo hat bi loira bani ni adu hat khre adu matung da khara thigal lamaga mori sai kai mi khan bana loira bak takhai do man ba takhai gi dre adum खर तौर मदुम तोखरे सिदने याम सोइसे अदुना मोइगी ngасai moi haise खोइन हाइजे सिदे खोइ येकना बदुनी अदुगा अफव मी सिंदुबुदी अदुम मोइ एनी टाइम फरागा दिदुम मरुक ओइदोइनी अन हौजिकी ओइनदि मोइ हाइदे यादेदि आइडिया मणिपुर म लैबा खोइ काहेनबा यादे अखोइ पीसफुल कोएक्जिस्टेंस लैबदुनेबा खोइना अखोइ हाइजेरिसिना अदु लैतबदि मोइ हाइबनी हाइदे अखोइ आइडिया मणिपुर वांग थोखरमने नो मोइना मु चांगागदि मोइसु अदु खोइ एक्सेप्ट तौबो दिस डिफरेंट थिंग नि अदुना अदाइदि दum हौरबनी जनवरी तांग 19 हदकी सुदुम पुलिस का जो कापना पुलिस का जो सिगिबनी को कमांडो खरा और सुमाइना मसी ngasi ngarang पोट नत्रे सिदैदा खोइगी स्टेट गवर्नमेंट नत्रगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना ngасai एनिमी से कनानो नोंमै कापै से कनानो अदे ngarang नानि कुइ कुइ दबिदा अखोइ थोंगदा पब्लिक की सटकदब थोंगदु पोखाहेंदना को ब्रिज थुगाइरिबा अदे थाव की टैंकर दा कैदा गैस की कैनोदा नोंमै कापसलक्तना मु तौरे अदुबदि क्लेम तौरखरे अदुबदि क्लेम दबदि थौदोंनि थोनिंदबा अदुगा तौहुन सुंदुक थोक्तबा अदुसु मियोबेगी लिचत नतब हाइबते दु तौरिबसिंदुना अखोइना तौबनी हैना मोय याम पोंगना क्लेम दि तौरे ओजा प्रेमन हाइरागसु आइना थमजरिना सिगी पोस्टिंग से आइसोलेटेड इंसिडेंट नि येंबा यारोय सि अमगा मै लेना ngaktane big अचौबा गेम प्लान अमगी पोटने बसे अखोइना सिदा सीआरपीएफ ता कापे आईआरबी की केम सेकंड बटालियन नि मोइसे नारायण सेना की से सेकंड बटालियन नि मसिदनि मोइना खुद थारैसे सीआरपीएफ तू दावयादन लेतबाने बसेंबदि मोइनागा सीआरपीएफ लेते काय खंगिबरा नत्र कैनोम तौबदि सोइरिबरा आईआरबी दे टेक तौनिंबा ओबिजाला सीआरपीएफ ती थममगा अना सिदा आइना हाइजे जे कैनो कांदा सिदुम आइना ततना हाइजेबदो सिगी लैरिबा एरिया सिंग जे खोय दुम यंगथोकबा तारे कना कनाना हेना डोमिनेट तौरिनो हाइसे अदु मतुंगिना दुम सिननि आइडेंटिफाइड तौद्रगा सोइंगम तौबगुमबनि को मसे खोयना याम कना मोइना आइडेंटिफाइड तौदे अदुना confusion of create tobra kaina khoina khale do adu matang matungina who are the male culprit who are the majuda attack to kana no su government haira ka do male bako and khali hauji ma hai disi hai bada katang matam chafa tabra natagana without any evidence proof later ka hai ba yada ba hamsu leidi bako adu gi potura natagana madu hai kanglu amada akhogi mangonda sanjan hai bada madu kano ma thol kani kaina hai dibra suba porkhe lem do male national media da amta hai debo नेशनल मीडिया अखोइना थेंगनबदा टाइम्स इंडिया के मैम आयाम लो यावी यावरिसिंगसी मसी मिलिटेंट अटैक ने हाइदो कर्म मिलिटेंट ग्रुप नो हाइदे सिमसु सिक्सिंग ने गाइने सिजु को नेशनल मीडिया के अखोइना कयम कान खनबदा अदुदनी याम साथी से अदुदनी केस होना दगिदी अक्सकी कुकी एनपी मणिपुर न हाइरेसी कयम सुमुनो खंगदे अखोइना थेंगनबदि कुकी एनपी की मागी लेटर ते मालिदा मो हाइदो मसी मैतै की अखोइगी युले पांबैने नि गायना हाइबदोना थेंगनेबा अखोइना मदु हाउपा कयम सुमुनो मदु फेक न्यूज ला कयनो येमम चंगी अदु हाइरिसिदि एलिगेशन नि अदुगा आइना हाइजेबदो वार अमसी अखोइना डिफेंडिंग रोल नि अखोइना मैतै हाइबा यादे कुकी जो नतबा रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिफेंडिंग रोल ने बुझि लौरिसि डिफेंड द एक्टिवली पार्टिसिपेट तौब ग्रुप अमा एक्टिवली पार्टिसिपेट तौद ग्रुप अमा सिगी वाने बको अदो अखोइना ततन हाइ मसि साउबि यादे सिगी डिस्ट्रिक्ट मंगा सि सोमलपना ऑक्युपाइड टेरिटरी को इंटरनेशनल लॉ द मसाइगी टेनोपल ने चांदिल की पार्ट खर ने सुसामपुर ने
अदे फेजोल ने कांगपोकपी ने सी मंगा सिदी इंटरनेशनल लॉ ऑक्युपाइड टेरिटोरी ने अन ऑक्युपाइड टेरिटोरी सिदी मोगी मथक रेसिस्ट तौबगी राइट ले इंटरनेशनल लॉ हाइबनी कोई ना हाइबनते इंटरनेशनल लॉ यावसी ऑक्युपाइड टेरिटोरी सिदा मोइना हेक अटैक तको मतम सिदा मदु लेब मी सिंदुना मान रेसिस्टेंट तौब या एनी खुलाई पाइरगा हाइरिन अदुगी फिलोसॉफी दा अदुगी कनो पालगा दे खोय मैतै सिंगना दे मैतै पांगल ना दे नागा सिंसु मोसु न्यूट्रली कम का साव लाउप याइको मोइना तौब रूल्स इन खबदा मदु ऑक्युपाइड टेरिटोरी अमगी कनो सिंगना लौरप रूल ने खोय लौब याय अदुम सो येंगदबा अद हौजिकती आइना खबदा कुकी की एनजीओ सिंसे मोइना सुम अखोगी टेररिस्ट सौगतलगा मोगी से तोंगा ही टेररिस्ट होन ही जहाज पुनः चपे मुहूर्तको अगर खबदा दे शुड रियलाइज मोई मिकअप थोप दरकार है खली मोइना मोगी टेररिस्ट मतलब एटेक तौब दरकार है खले फर्स्ट राउंड अगर हाइजनी क्वाई हामदा लोसलपद फर्स्ट राउंड की ओपनिंग रिमार्क थमजनी टेररिस्ट हिदा अमत लेते मोद विटामिन पीजर कम कानो बेसिन कम चनो टेररिस्ट की बेसिन कनो का एनकाउंटर ऑन द स्पॉट लोसनब सिना पाइस लेते आइन याजको आइन द यादबोइन खली टेररिस्ट की हिदाम लेती मोदी प्रिवेंशन का यारोय अदे मोदी रिफॉर्मेशन का यारोय मोदी हार्ड कोर क्रिमिनल नि अन टेररिस्ट की ओनली हिदाक ते केना कांदा मोदी ऑन स्पॉट एनकाउंटर तो लोशन बिबा खुदा मोय हायबदा सी फेक नि अखोय इंडिया दा हायगा 16 अप्रैल 2024 ngarang nahan अखोय इलेक्शन तरुमदाइदो 16 अप्रैल 2024 दा मसी छत्तीसगढ़ दनी छत्तीसगढ़ की कंकार डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर दुदा अखोय की बास्तान एरिया सिदा 29 माओइस्ट नि ऑपरेशन तरो ऑन स्पॉट लोसलीसे सी अदे लोसलीसे हार्डकोर लीडर मैम टेररिस्ट माओइस्ट की यावरी मदुदा 50 लाख मोई हेत मा फाब मरी होंपिउ 50 लाख पीनी लाख थोलेबा 1 crore यावी अदु मसिंग सीरीने ममु थीदे नि कसै माओइस्ट की कांगुचे अदुन आइन हाइजेदि आर्माइना कोइसु ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड मिलिटरी क्रैकडाउन हाइसे फजब लोंदादा मसि इंडिया की लोद यावजबनी अदुना मिलिटरी क्रैकडाउन तरको मोसे हेक थीदि हौत्रबा आइन खमबदा सिदा सुलोय लोय अखोइना तुम तासलगा अखोइ लम यौरक्तिने काइना तासलगा कांगा लोपन कायम कानारोय ओनली सोल्यूशन से मिलिटरी क्रैकडाउन नि मदु तौबदा कालै मदु तौनबा मणिपुर गवर्नमेंट सु who are our enemies फजन थीदोगा एक्शन लहौत्रबा आइन खमबदा सुम अटैक लाखिनी को लास्ट ने आई हाइबदि फजदे चीफ मिनिस्टर ऑफिस गवर्नर ऑफिस फाइबु द डेंजर नि को सी मखोय खंगजनु फै हजिक से अनि थोम हेंबे आइ अमना इंटेलिजेंस फेलियर रा अदगी अमना इंटेलिजेंस ना फीडबैक फजन पिरगा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग अथॉरिटी सिंग जने एक तरक्तरबरा साइ अनि सिनेबे खोइन हजिक यें यारिसे सिक्योरिटी लाप्सेस ने हाइबसे मे थार की मतुंगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मागी फंक्शन ना वांगामदा थौदोकतु कोइ सिक्योरिटी की अहोब खरा लेग्रे जी एडमिट तौरे अदुना अहाम थौदोक की वानी अदि मतुंग दे सिक्योरिटी से बीप अप तौरमनी इंटेलिजेंस फजना मदुगी आउटपुट मैम दु लौना होनरंगनी अदे सी कछु याम लुदे सिगी इन्वेस्टिगेशन से दैदा होय थुना तौबंग बात खतपन अनदर थिंग करिगबा थौदोम थे और मिसे मी मालमन खलजे सिरिबा मिदु सिबा कांदा बेनिफिट कना फंगदोरे टारगेट से बेनिफिट फंगबा मिदु की कनो खरसो यरमदोने अरे मंगवन दा हाना कना कना गनु सिनदबले सी मैम जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पार्ट अम होइदोने जे हुजि खुदम मोइना दा थोंग अमा बॉम्ब पखाइले थोंग दो थदना बहनरमे मदु कनाना तो बुनो जुजि खंगरे आइसदा थोंग दो तलगा काना दोसि कनानो तलगा ना मांग दोसि कनानो अदाई दुदा पोतु हिंस दुम लेरमने अदुनने क्राइम सिन अमदा डिटेक्टिव कांगबुसना पोचै सिंसी लोइना कनाम त सोहनना चंगा मोइ लोइ टेस्ट तौरसे मदुगी हिंस तो पुरा कांदा मसाइगी चेनरीबा मिदु थिरगदोइने अदुना आईडी इंटेलिजेंस त करिगुम खरा सोलोरेन खलबावदा इन्वेस्टिगेशन दि पोच इराइ लाइन धोकदो बोने सो इराइ लाइबदा हंदा गाड़ी दा नोमई कापसलकबदो मदुदा कानरिसे कनानो मांगी कनानो जो कोइ इराइ लाइन खंगिदना होय क्लेम तोरकोदी अखोइना अमु प्रॉब्लम दि लेते अदुना सुमाइना थोंगदा सुमाइ तौबा अदगी सिक्योरिटी दा नोमई कापसलकबदा सुमाइ तौबा जिगी मदुगी मतुम लेजर पोने मोइनबदी सोशल मीडिया दा और अते नेशनल मीडिया दा करिदा प्रोपेगेंडा तौबा मयाम अमा ngamjargasu मदुना मरम मोरगा अखोइगी लेजरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग दा असोकपा अखोइ कम्युनिटी दा असोकपा लेजरगासु एक येंबदा खंगदोइसि मैतै खुलक्ता लैबा मैतै फोर्स अमगे केम दा मैतैना केदोंदा लानारोइ सिदा कमन सेंस ना खंगदोंने हुजिकसु कुकी की फोर्स अमा
kuki kulakta level kuki na landaro is mi kaman city mine loi khangye bo ne bo ana sai area ji ek to boda son bra ha bu ne bo are di ek to boda sol hi kari gino government ji mathakta center na direct noi si to bo ya den thing lei grabra natragana city helge de khoi aya ba logo doni ga hai bo lei bra sai hi khoi de confusion khar di le aduna ne kana go ma khana ji mi sin ji convince to bangam de confusion de tham jalo do khoi ji confusion ne bo khoi loi na confusion la ga kari to dong khang mi no ka pe khoi ka ko dong ni mi na yum mai thare khoi tha dong ne ba ki kenon khol he le bo sai hi de khoi ni yeng bo ya ri se mama ngai gi German gi Hitler le ngai gi kenon theory ka ko yeng bo ya bo German gi Hitler gi theory sida German macha sing arjan group sing ji one of the best race in the German 타자리니 거기 칸나리 바이가드라 푸나리 바이가드라 하나리 바 강보기 other party 도기 모기 civil society organization 그런 레이리고 거기 뭐야 어색한 거 세 ITLF 고도 whatever 레이나 ITLF 나트레데 거기 국기신 하는 시대도 내 칸법 국기 뭐야만 헬레 보지 고도 레트레데 거기 강보 부진 한 뭐이 딱 하이 그러던 내는 칸법 뭐야만 술 헬레 시기와 컬러나마 피어 사이코시스마 common people 더 파혼 메기 프로페가 국 사나리고 시나 마르마르가 거기 커뮤니티스 아니기 마르다 거기 이슈시 로션도 야바 마탐지 로션도 중앙가면 돼요. 마야암노 버디 하이나이 소셜 미디어로서 바이럴 로고 보니 일렉션 핵로가 그도록되게 뭐 이제 거기 그나다 와이자 히면에 봐. 거기 소셜 미디어다 거기 마루이나 마이팅 마르다. 쿠키나 그럼 독토레 모이 마신 와리 사버기 트랜스크립션이 아두니 아다니가 뭐다 다 동나르 볼래요. 아두 인텔리전스나 마두디 소이는 감금 돼요. 감금 거네요. 아주 아시행복 오이름들은 칼라보다 까이고 뭐 카이디 뭐 티도가 시카라이복 shum게리 연가동네요. 아주 소인터로 거는 칼레 아주 더더라가 인텔리전스 디파트먼트지 라이테고 세마네요. 아니 인텔리전스티 아인 칸바자바다 아이코나 펠로인 하이저가수 모이나 소이나 리포트 파잖아 이디 러롱가니 칼레 리포트 레롱가니 kanan to buno khangang ngani ka tor kodori khangang ngani adu timely act of the basigi asoi budu karai bai du no adum de khoi thi do bom jangi ba adune hoi maru si ana timely act of the nen khale act of the du kari gino hai ba ma khori so still chamon na re dana aduna ne yoji german gi theory do adu tora kan ai khoi gi si pura kari hai tare sarang ne halaga moi gi group to phagat na ba pot la ma sana ba de khoi myam si bhap ta ne yaw ro bra hai do adugi akibu dum de khoi leite bun de ba sigi theory si ai ju koi dri ai cha ga lai si kai ro da si mina tawreba pot tu ga khoi tawrei pot si ga chap chap ma na ko pot ko sum la ko si khoi da ki wo si wajana ki bom phau ri si khoi de phau ri ne la ga peri peri de le ma myam jeng bi ne khoi hing dung ngam de noi chap pi no khun ga ko ri chap pi no sia pi no chap pi no bsf chap pi no mr chap pi no ri si khoi gi yum de le ngam de ba gi fear psychosis khoi loi phau le ba 시기 파월 레이시 까나고 뭐 카르 까나 한도이라 해보 것이라 후지도 돌래요. 아니 에코이다 무수 영지 에코이기도 뭐다 큰가 피리네 라이브 칠리 나오면 암지 후지 자누아리 다데 후지 보다 more than 40 해노 후지 파그래요. different case인데 모이도 말나 이탈리리 보지. 나 પછી state government amalaga the law and order state 마타우니 state the law enforcing agency 라이바 central paramilitary forcing armed force 타들 레미아미나 करी दो थमी के बा कोई पीपल की कोई लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngak ने बा मोइ कइम दम दर बरा मोइ न तौ दो ने कोई ना थोगा खुन ngak फै मथौ करी तार के मोइ न ngak फिरक तबते कोई ngak लइ ने मोइ न खुलाई पाइ के दो मोइ न तौ द्रम नि ना कोई ना लाइसेंस गन होय गेरा अनऑथराइज गन होय गेरा व्हाटएवर कोई न पाइ के तौ रे उपाय लिते ना कोई कंजन बा अदुगा मुक्सु ओनजलगा मु फाजल ए फाजल कांतदी कोई ना ngасai lauromba khongamba ekoi gi maru mapa mayam sing siwaso mayam sing mera paibi sing mayam khunja mayam duna mi sing ji phaba yaro ne chongthok buding amdri adu orgati last ka dorge da kai gum khara phangna bo hona ba ekoi ji victimize to will rise ekoi ne de ba yaro yeng de ba yaro ado khwai gi luri di ekoi ji freely wangang ba gi kano se ekoi da jingne de ba hai gi dra nuai ja ba apen ba ai singai ngang bang amjare singai na miam da message am ping amiga khalan bang am da ko phawri ana Shakespeare na ba khwai di khudong tin yaro je khoi society da silence of the people who knows what ought to be done singai to di phani na khan mi hindu wang am ngam jadre ba ngam mandram ni na khang da ba khoi ko ma sum ngang le re adu orga di solution na ji thina bo hana ba nat na di khanari ji di adum khanane ba ji di मारने का ना तो खाना ना बाप पोलों का बहुत कम्युनिटीज़ तो मरु हुजी सो होले लता में भाई कोई दा
unsettled mind ko dum create tawre unsettled mind ji create tawdana ba khotna ba je hujiki one di stage ayong changjang ram na only central forcing sina board community si phar ka thambam jange noi ka pa noi noi ka pa number 1 noi ka pa thinga matung da displaced persons in there Swasampodi ki chele posin Swasampodi nam lehen tare imphal le ching imphal nam lehen tare central force na phasang nak pitare board communities warning tok tare Swasampoda moriada leiba mi singita kai mom sokuda noi khun tumna khoi phu chai ba whatever tongni imphal ge jo smai to kana noi tongni ana central force ta force sam sina bam changi adu matam da settle ji tapna torkan wari sa ba mathau tare wari sa ka na ai zalma hajar ni ngarang jo to ba kanom da hajar ni wari sa ba si da manade ma mayam nei ne manade bu hana tap long par kan da di che kuki kambun haire chi mi sa sindra di khoi wari sa haire adugi davido hoy hane lokto bom jangi chi mi sa sinbagi posi la kan so na kan da chinba yaro na haibom thola ne adu wari sa wi posi adai da mang kheo oji number 1 noi kap no le pa si anima ne yani lo yi han ni si displaced person sing mai han ba anima ne yani si tar matung da wari sa ba si da agenda am te yaw na han sa ka dong ne bo agenda do ai agenda pu sun na ge ko yu separate admission ta no hai ni no ni si mi se sil hai ni sai da wari ji kai do ni na si kai da na ba ko na kari han to si kari to si hai na sing ba mai an do adu to ka tapna matam changani hayeng yaroi hang ji yaroi tha changani adu tapna to bom changi ba adu tong na ho na dring kai di khoi da settle to ba adu na ni han da ki election da khoi di maru we na khoi hai re se kari gi na da khoi di ka ga do ba mp ni se sina sigi pot me am ji another government next June Mari di semane June Mari matun semane dina another government do da khoi ka MP ni dina fully convinced to biraga khoi gi issue ji parliament da puthok pi gera puthok pi roira parliament famding do so phamaga bol so modu phajana settle tongna ba board communities gi leaders sing aduga third party wena naga sing as a witness ko biraga settle tongna ba honna ba natra na di huji ki di khoi ana ba lebe gi mathak ta molong khra tai gi wane ba molong khra teraga ang kangjan ba adi khra lerga mu neta horok bu dune ba koi maru di ana bu di horok kum du thiraga madu operation tar golok to ki bam change ba jana ba di arai bam tam bi khre crack down do ba military crack down ai do madu su mathau tar di to ba tare maram di kan da madu di government ki poni khoi ne hai ya dre sigmo me am je khara taw dra di koi gi sadar patel gi wai da koi iron hand with koi velvet globe ai do karak laksan ba pai ba di mon law di man ba adum ba administration ma mathau tai huji lei ba yenga ka lei ba moi thok tok jane ba sin di solution lawai khana ba dum hel kan ne na mai tham sai thank you